Masakin Hetna Belap Kuki channel Thusoh LAHKHOM Thusoh se nabonon ni khoa tunung jong Vannoi Thusoh chom lahchom ho aneinau kilomlou. Ukraine gam Butcha chung'ah Russia sepaite chalohna hoisi jia Vannoi adem laitah Ukraine khumama Boredenka khumna thangwai chia chonna ane ve tin tulut chuna sei nahi Boredenka khumani Ukraine khopi kai khopi akon sa solam kaya umahi hiche khoa jang hi Butcha khoa sanga achaloh naw sanga khumhalle kilomlou zon achon ve tin tulut chuna sei nahi thilong somni lugup vel inchima konin jong analoi do vin hi tin tulut chuna sei be chule alangkhana tusana marel pol khopi ami thi hi sanga awalta to lonin Ukraine President Zelensky in marel pol khopi Butcha ko Bredenka ko chule mondang dang hoa Russia chalohna chunga temna aneinau sinahi Donbas monami pite ho chu Russia bomha zin tunai ho mi pite chu kisel na thai mun hole mondanga hoido mun ho zon dingin khopi na aneinau binahi Bredenka Thusoh zin amasapina dingin European Union chief le lam kailin ho ta asanta pressure akon kipat doa sumle pai chule angai cha si Ukraine ban pidingin ani kipat do ve tin tulut naw milahi hichi thu hi Bredenka se hilova mundang dang chule kramer stock chule hotam pi hoa Russia chalohna hong ki mudoh tha jing to hlona kalson hi aneinau win Thusoh chuna sei nahi Russia hi mihim chunga chona dinga kilomlou ta achaloh war crime sango ahiuna chunga tuni kho chanin jong khopi tampia kon akinong tol wangovin Ukraine gamsung solam kaya umho chunga thunei na ding bangta in hata in anano nokhum na anei ding ovin thulot naw menehi hiti ho ji chun Ukraine thunei ten mi pi ten agang theipina solam gam kai ho adal aloina ding ovin khopi aneinau vinahi solam kaya mi pi te chu alom lamin gam kai sungdal hadingin akiwong jing ovetin tulut chuna sei be nahi hiche Thusoh hi wanghom ni nisim ko ni khot thilso hi aji chu Russia sepaite hi Ukraine gamsung dal hading hilowa kitha gut tu mo regroup hi vetin ngo na hi tu ni chanin adi dingin aw mi nahi Butcha khoa Russia chalohna chu war crimes hi tiango ayu to lonin United Nations General Assembly a Russia chungphu seina aneinau vinahi hicha chun vote bolna aneinau to lonin Russia chu United Nations Human Rights Council member akon paidoh in anom ta nahi tu chunga Russian hiche kiloi khomna aki paidoh hi thusima dinga gam ani channa chu ahina lai nahi hiche tuluna resolution chunga khoddomna chun chamhlat gam somko le thumin adai sa naw khoddomna anayun gam som ni le liin adai sa lo naw khoddomna anayun India le China pan na in chamlat gam som nga legi in khoddomna nailo abstain anahi vinahi gahya thei khat chu tu chunga khoddomna chunga hi alang to gela India ama malama pangdinga dai sa anahi hijang le India in abstain anabol chu Russia lama apang poi tia santhi hi tin thulut khat chuna sei nahi aji chu ni kho masanga India hi masanga bang hilowa Russia pan pina changmela khut adop dinga team na jong anamu hi tina sei ben hi gahya thei khat chu United States in Russia te chalohna hoisi hojia hichi UNGA vote dom nahi anom dinga na phut hi tu le tu hi chamhlat gam som dile segi hi United Nations Human Rights Council chu hi wa hi United States chun arhang pia sumkol vein aki kom tu na normal trade zau se Russia to aneinau chu nisim segi ni khu chun abon chan anloi ten ta nahi hichi thu hi Vladimir Putin in alam lawa Ukraine abudu a tu ni chana nongchon na anei lo ji hi akiti hichi chung chang thua hin United States Congress un bill ni pass ana bolo vinahi hichi bipartisan bill hin kilomlou ta Russia demna anei na panova bill akhatna in Russia to kimanna sumkol vein zo si khopi ahina bana ani na Russia gamso thau mai hol chule natural gas yo si jong khopi ahitai hichi bill chunga chun President Joe Biden soi anakai na bana party ni gelin atu sapnaw ana pongdo chiove ekiti nahi
Ukraine gamsunga Russia ti chalohna hoi si ho nituna he to pia hi to lanin NATO gamhon Ukraine ten Russia zo theina ding owa ipithu izongle panla dingin kitipna plates ananei ovetin thulu khatuna sei nahi galman cha lama ki thupi na ha be sa ding chule war crimes to kimana Russia ki ngona zo si ka khana panla ding ti hi hi kiti ga he thei khat chu phan masa achu lungel le ngai da na ki ba lo na tampi ananei jing wa hi Nikusom ni khoa Ukraine gamsunga Kramatorsk train station chu rocket na bulu na zin mi som thum walin thina na tu 18 thulu naw mene hichi thua hin Ukraine president pun Russia chu evils with no limit tin anango helzing in hi in laitah-in Thusoh ahin Russia in amo ahi lawdano ana sayun ahi tin thulu chuna sei pe na hi Peru gamsunga nitin thilman kala ki manchana ani khan na chunga mi pi so sanghon ke phinna khota aneinau ovinahi hichi ki phinna ana khosi ji chun president Pedro Castillo in Peru khopia curfew na phongdo 18 thulu naw menehi hichi curfew chu tu tha gamsunga nasata a thaw mana kaljia gamsung pumpia mipin adei sa lo naw ki phinna aneinau hi hichi ki phinna nei ho su tang na dinga ki goi sipai hon agi phin mili Watson ni nisim gup ni sun anakap liove giti government chunga longlei lo bet sama ki phin nahi achi sa simpat nya chu hung ki pen ahi tin thulut chuna sei be nahi Australia gamsunga achi sa ni ko pachom pia patna gamsung guzuna tanglo omjing to lanin mihim sanga simin toldona evacuation chu aneinau ove tin thulu chuna sei nahi achi sa ni simni ni khochun chin state chunga matubi township ma ngeoma wat rezwa khoa primary school asun thempu pastor nin bomthang ani chut pil honjin nasatin ane ki sukhalonin ahi janta sipai hochun kumsom thumna segya upa romeo le kumsom dile thum a upa tenzil line chu terrorist bom komsi a ki sukha in ane seyo binahi hinla hichilaimun la chu janta sipai dojing chin defense force ho chu anango o chu anil kalna in hichilai primary school a chu janta sipai ho anapan saching a hiwin amoho ki vendo na dinga bom thang anakamo chu ambana pan muno zona achina wa hichi bom ho chu thlaplowa na dal ha o hi ati nahi ain hichi kingo puna thu hi thu chin I chana hi tu chanin he chin hi puna hi Myanmar gamsunga boina ahum umpat zawa janta thanai ten anatun do ong deputy governor of Myanmar Central Bank nulun than swe chu melhet lohon omna yangon kopia nisim gate gansim ni khochun anaka move ekiti nahi amanu chu melhet lo khochun jinglam nidan somlakhat leke vela chu anaka mawahin hinla ana hoi do in tuhin military hospital abet kulin au minahi tin tulu chuna sei nahi achi sahab dakar sungin ani bei channa dingen kanbok khoa debut township muna bomana po ke sa uchu koi hle non civil disobedient movement CDB ichi pitolona jilko hogi na ki pola hitin kanbok defense force KBDF hon phondo na anei binahi gahe the khachu Myanmar gamsunga hi janta thnai te vai homna noya polsom thimbat nahi thakau nisim somtum lakhana pat thatun nisim ko chan ding ahi alangkhana Ministry of Education to pondong zuin kumsunga simlai LAHKHOM le sang somle sang ni umla a lang ni le jasi to som gup legin hin thimbat nahi ki anayove tin phongdo binahi Vannoi United States House of Representatives in Burma Chungthua Act 2020 ki tipa sa boro chu anilem ovetin thulu chuna sei nahi hichi bill act chu aji sa kum sang ni somni lakhat phalla sunga anapu do ahin phat sot pi Republicans le Democrats on sei khomna aneinau zowa enga sim do anahi hichi dungzuya chu Myanmar military sanction bol khumle nalget nahi na banova pro democracy thua ki phindanai ho to so na apangin chule humanitarian assistance thule
military junta vai hom na noya chon wal no wholesale ding ti zong apangin a hi kiti hichi ek dung zuya chun United States in kumnga sunga Myanmar gam sunga dinga dangka dolal million jadila somnga agi thupi dingo pro democracy na to no agi thupi dingo Vannoi jin Myanmar chunga tudi achoina dinga na to ding nan jong apangin a hi kiti adya United States government hin Rohingya namni te chunga Myanmar thunai hona to nahi hata adem sao hi kiti bago muna People Defense Force PDF ho tu sa dungzuin koi hile kaidang zo si target hiding in phondo na aneinau vi nahi amo saidanin hichi kaidang ho hin janta vai ho adinga panla khat ahin ban owa mi pi ki phin ho hi dodar hi vetin nisim gi ni khuchun ana so do vi nahi sole bago khopia kol phimaiwa kika atan pi nahi janta vai ho mo thuneya kon hi to lona hichi muna electricity distribution department na tong ho so na sata in gi na jong aneinau vi nahi Thusoh panapa na sinasin nga ho se achung si wa agi pagipanaw kahit pa uwi Thusoh thai mukit ka ovin mabuanon mangpalet si bay